Ching nu gyano nu grinai, chini mokol lengkha chini thinang ni chati. Achai mani yagolo turuk khai mokol nu gya angi phai tongkha. Abo haikhe no koktoma kasai phaikha. Bilunia bwkhaste ni Rishimu block by khopjak. Mahini Nogor 1 number ward Takka Bari Rishi village o. Bijoyram Tripura ni bwsajila naithok songcharo achai phaimani. Bini umor wngkha 9 months. Chiraini mung Priyanjit Tripura. Koktoma o saimankha bupha Bijoyram Tripura. Buma Dijenani Tripura. Achai mani yagolo bini mokolo sini anugya kuphur haikhe mokol bisingo wngtongo. Abo hai wngmani yagolo Julaibari hospital o tlangkha. Aro naijakmani yagolo Shantir Bazar hospital o rohorjakha. Aro bo wngya hini sawui Udaipurni Tepania hospital o rohorjakha. Aro bo swnammania wngwi direct Agartala GB hospital o rohorjakha. Aro thangmani yagolo doctor no phunukmani yagolo doctor rok safo borti ma tongnai hinui. Hati basha eba ek sapta borti tongmani yagolo x-ray khaikha. X-ray khaimani yagolo doctor rok safo abo cancer ni wngmani hinui. Tei abono kotor haikhe treatment khainani nangnai hinui. Treatment khainani bagwi Tripurani Fatar haste Guwahati hospital o tlangdi hinui sajakha. Aro tlangwi thangkhe komse kom 5 ya 6 lakh rang nangnai hinui samobai. Cheraini buma tei bufasong uanama klaiwi tei kablaiwi nogo kifili ma phailaikhya. Tei doctor rok safo daktino treatment khainani nangnai hinui. Hayakhe o cherai bwsano narwkman glak hinui bo doctor rok sakafo. O cheraini buma bufasong tabuk rang puisani bial wngma bai. Hor sal borokni bwsani bagwi khe treatment khaima glak hinui uansugui. Hor sal kaplaijak. Takhuk Bijoyram Tripura tei bukhuk Dijenani Tripura. Bini bwsajilani treatment khaina bagwi tabuk rangchakti prasad rokni thani kabui chubachu sankha. Lukurok dakti no chubachu khaikhe treatment khaima naihwnui uansukjak buma bwphasong. Naisinglajak tabukti prasad rokni chubachu no. Mane koktoma khana mane nini sarai mokol kolsa hamya na abo baifone sini hamya ba sarai phone sini de na mane asai mane pore mokol dera 5 মাস ni simi arekhe ngodo bo mane aste kisa kisa tung sport barego abo naige koto doctor go ro tlangnai kha ke oboni kono chukhe doctor kre ke direct abo Udaipur tlang thanga prothom go Udaipur tlamni ani doctor saba je aro Agartala tlang thangde iske mane bo gaha na samano ai saga tobe iske tlang thangka Agartala Phuni Sarkar ni chamber tlangi phunuka ke Phuni Sarkar obo borti nargoi tangke report abo pra 15-16 din moto tungoi borti ke aro sonography khairka MRI CT scan akhani X-ray khlaimni porego iske bo report naigai saba mukogo khu sel kharap mane cancer abo tiuma hisago bo prothom tiuma hisagas ke tiuma bo ek dorne cancer kus no cancer hospital go sima khainha or refer ka o sarale tabo mane bum mokol bini tabo hamya mo yagrani mokol nugya mane konimti se ar ke rungjak hini sago mane seksa sport nujak kohale bo nulia ar kohabo mane rungsajak aka bo rungtui klai jodi se brain phai pheng thomano arai sago on bagui baire tlang thani nirko operation khaimia mane nung mane Agartala government hospital ma tilangka GB boro tila mane korebo mane treatment khaimia boron doctor ta mane sa on doctor rok baire tlang thani bukai gam narai sago Ani mangkha Dijenani Tripura ani bisani mangkha Priyanjit Tripura koi mas hongba 9 mas asan nine sarai je mokol nugya abo tama mane sarai phone sini de ong na mane asai phone sini 5 mas hote mane chukher o mutai bsaga kufu khai sport dekhar go abo din to ser pogo mane bini moklo tabo bahai ong bini mko totally sin nungya kol sara na kol na koha le nungya ar koha porjonto bo ubo klaijak bus khaini mokol nugya tabo yagrani abo hai je ong mane busum mazong kha bo tawbe khe 5 mas te kalha 4 mas le kasona
অবহায় মানে পরে মানে কাছে সরমুদায় মানে সাইরো নাইকা ডক্টর বা হসপিটাল সেন্টার নাই যা তো সিগাं তো কলাসরাगत लांजा कलासरानि डाक्टर हिमबाय इरगबनि ट्रिटमेंट खालामिया शान्ति बाजार लांजा रिंगा शान्ति बाजार डाक्टर थांब्ला आरो शान्ति बाजार डाक्टर करे तारसारा प्रे चंद्रपुर को थांखा चंद्रपुरनि डाक्टर हिमबा बिनिमको अनेक सिरियास कंडिशन बना एकबारे आगरतला लां थांसि आगरतला लांनि परे चेम्बार ग विजिट 500 टाका ग फुनुखा फुनि सरकार ना बो एडमिट खारखा हॉस्पिटल ग एप्रे आरो भर्ती तुंजा 17 दिन ते भर्ती तुंगा भर्ती तुंगने परे और परीक्षा निरीक्षा खाया सारा सराइना रुंगिया हिसागा आजके परीक्षा खाया सोनोग्राफी एमआरआई एक्सरे सिटी स्कैन खालामने परे इसराय अबतामा जत माने सरकारि तरफ থেকে দে सरकारि तरफ থেকে अबना खाया সেই ট্রিটমেন্ট খাইখা ট্রিটমেন্ট খাইখা खाया खामने परे बाव इरान आरमिया त्रिपुरा राज्य से कोनो अपनी चिकित्सा या বাইরে लां थांस्टिंग आनिम सना तो तुमा खाया स्टेले ना सरकार तरफ থেকে नाइसिते आनिम सना बांबा से नानानिम सगो नोक्या नाइसदा ना सुबास दाने खवता करे आंदिने रुजु जागा सम सपर्यंत मिलिया তোমাকে ইমসানা রুগিনা তোমাকে সুস্থ ক্লাইস না 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 সাইজ ক্লাইস দি আলিম সারানি খুরি গো ফিগারিস দি আলিম সারিয়া গে থইনালা আপনি প্রাণ বিকারিস দি না সরকার সেক্রেশন তো এক একটা নগর দুই তিন পরিবার অনেক কষ্ট বুক হয় নব্বই তো করে 3-4 পরিবার সং তাই নো খাদ্রগা এমন অবস্থা অসহায় ओंखाय शिवपुर एलाकानि बर' आनि सलासायानि बागै आं कागजागै ताकाबारि महिनगर एलाकागो सौपायगा आनि सरायरावखौबो साबसानो कष्ट है तोरगै नेसरायरावनो कायखा कायनि परेबो आनि सौकेहा केहायदे कायनि उंलाय नै इरे अबस्था आं असहाय जीवन आनि थानिगो सहायता नाव बासायगासिनो नावनि ऊपर से दायित्व आंलाय कोनो महासिक्रै आनि बस नगद लाने कम से कम 5 लाख लग रहेगा 5,000 ने मूल्य करे इस रहना तुम्हारे रखा खाइते बेनो ताबक जे फाता हास्तिया निनेसरायनि ट्रिटमेन्ट तिलांनि बागायजों त्रिपुरा हास्तिनि समाज सारनि मुसु बहुत दीक्षा त्रिपुरा सरकार जदि सुबागै गई सिनि साना बासनानि चेष्टा खालामगोन आं बावना कुति दिन बर जानायगो